دوستان عزیز برای یک چند ویدیو را یک جا کردن همه پروگرام خوب برای یک جا کردن تو 6-7 ساعت تا 12 ساعت تا 10 ساعت просто نویسین ویدیو редактор هست یا هست در حقیقت هست بسیار ویدیو редактор киномастер و غیره ها неки ягон таш ба анами намебруя барое ки ин тезтар ва хубтар ва чақонтар настар видеоро якҷо мекунад. Ман ҳаминаш беҳад бисёр истифода бурдам. Юкад нависондага ин метавонад то 8-10 соата якҷоя кунад, на танҳо якҷоя кунад ва ҳатто метавонад ки тезтар ва хубтар настар качествои хуб қати сохранить кунад. баъзе аз программҳое ки ҳамин видеоредакторо якҷоя карда метавонанд, правилно якҷоя карда метавонанд, не ки тӯли як рӯз ёки 10 соат 4 соат 8 соат вай мекунанд. дигар видеоро якҷо мекунанд. Ама чандташа истифода бурдагам. Дар ҳақиқат ман аввал истифода мебурдам манаи видеошоу ба инам беҳад як видеоредактори хуб аст барои сурат якҷоя кардан. баъд аз ин боз ино қадар важна набуданд барои ман. боз ман чӣ истифода бурдам? Дар ин ҷо мана ина истифода бурдам. ягон мана ина видео истифода бурдам, видеоклипс. мана ина истифода бурдам. инам яке аз видеоредакторҳои бад нест. боз чӣ истифода бурдам? фото видеоредактор хеле бисёр истифода бурдам. неки аз ҳама хубтару настараш барои ман анами маъқул шуд. ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам ки чанд видеое ки дар телефон боша, агар 50 та боша, 60 та боша, 20 дабайт мекунед, чандта ки боша тезтару настару хубтар, баъд ҳама качествора дорад. кадом качество ки шумо наварбардорӣ кардем ҳамун качествора мемонад. агар качествои шумо 1080 боша ё 720 боша 720 мемонад. агар хоҳед ки качестватон пасттарак боша, масалан 1080 наварбардорӣ карден ва мехоҳед ки 720 YouTube стандартнаш 720 аст. баъд дигар качествора мепартоянд. 720 любой телефон, любой интернет, любой мегабайт гигабайт интернет мекушояд. HD мисол 2К 3К 4К ва ёра ҳуй намекунад. ина ин программаро мекушоем, ана хеле кушода мешавад. хеле мегирем разрешено. мана мисол ҳаминҷа мо беҳад ина видео бисёр дорем. ҳаминҷа видеоро дабайт мекунем. ман хел видеоро дабайт мекунем. чанд видео бошад фарқ надорад. боз ман ба шумо нишон медиҳам дӯстони азиз ки чӣ қадар хубтару настар мо монтаж мекунем ба ин. ин беҳад як программаи хубе аст. мо ин видеое ки будем видео добавить ки кардем, окей, дальше мерем. боз ман ба шумо нишон медиҳам ки чанд қимат добавить кардагем. шумо бинед да. мақсади ман чӣ буд? мақсади ман ҳамин аст ки видеоредактори беҳтарина бар ина 20 ташид, ина 20 ташид намиҷа то анами 0.30 буда духтарака мебинем. ина 20 ташид. бо ина метонед хеле якта нигоҳ кунед, бо хеле бигзаронед, ҷоба ҷошуна алиш кунед. метонед ки мисол 20 тара нима мекунед, хеле то метонед, кадомуша хоҳед. лекин агар якпара боша, бо метонед ки рост кунед шумо. ана мана 20 та добавить кардам, 1 соату 23 секунд шуд. боз дальше мерем. ана ҳозир давомша, мана иноро мисол давомша добавить мекунем. чанд қайки набоша қувваш мераса. мақсад қувваш мераса барои ба пурра кардани чанд соат. ана бисёр вақт одамо мегиранд то 30 ним соат мақсад мегем да 30 минута добавить мекунанд, аллакай раҳгум мезананд, меган ки мо 2-3 соат 30 дақиқа 2-3 соат. ина бо 20 таи дига шуд. диде 20 мана 20 ана то куҷоро омадем ҳозир? той духтараки стол шиштаги ана ҷа уже аллакай 40 та шид. 40 та шуд. ман мегум тон чанд минут соат мешад? 2 соат
бахшиш дӯстони азиз, каме ғам додан хай чӣ гап не. Ана давомаш мерем. Давомаша мегирем. Ана духтарак ҷашидагӣ буд, инаша мегирем, баъд тамом. Ана қадар диде ки 2 соату 32 секунд видеоаст. Мо ина сохранита мечукем. Инҷа качество, кадом качество ки шумо дар кор бошад, качество то 2160. Ай мо барои ки ай паста 180. Ана метонем алиш кинем, метонем ки камтарш кинем. Агар хоҳед ки тез секунда кинед 480 менем. Вай качествоаш у қадар пасти ҳам намешавад. Неки шумо кадом качество ки мехоҳед, ҳам качество 720 ин стандарт не аз YouTube аст. Лайк кунед. Качество ин аст барои шумо нишон диҳам. Ин ҳамия бародаро. Як бор хутон истифода барем, баъд раҳмат мегем. Неки саросима нашида. Ташаккури зиёд дӯстони азиз, то боздид. Ягон гуфти гапо барои ҳамин қадр ки видеои тайёра метонем гирен, ё ки ҳам видеое ки шумо дар редактири ва бисёр дар кор нест монтаж кардан, ҳарчи гузоштан. Мо фақат барои бридан метонем ана хел бибрем. Не қайчка намешина, не истиш мекунӣ, мешава калтатарак. Дидем лакай вибират кардага. Бо чӣ нишон то агар текст нависани бошем, ана хел текст менависем. Окей. Каломи майдаш мекунем. Бо чӣ даҷа эффект хай нами эффектош нами лицо шалиш кардан вай не важно ба фикр мезан. Чика дальше хай нас корса. То, что значит, ты в своем деле понимаешь, что надо делать, можешь делать быстро, ну, долго не раскачиваешь, делаешь быстро, хорошо. Это хорошо или плохо? А рассказывай вот 3 дня, что... И 18 гигабайт ама. Хай бародаро истифода барем. Бешаки раҳмат нагин, истифода барем. Агар тенҷ боша ба раҳмат бигин. Панои ҳамат бахтор. Канали мо фаромӯш накунед ки канали Самбой ТВ Екатеринбург. Ана канали беҳтарин ин канали муайяз нишонтон метим. Вадим Николаевич, ты подписался на мой канал? На какой? На Самбой ТВ Екатеринбург. Чё, у меня сколько там? Много, что ли?